Divan je ovaj virtualni svet. Kupci će uskoro moći i virtualno da isprobavaju odeću. Za to su zaslužena 3 studenta sa univerziteta Bilkent, jer su smislili trodimenzionalnu kabinu za preslačenje koja prikazuje odabranu odeću kao da je obukla osoba koja želi da je kupi. Znači ne moram ušćeno i kliknem na dugmence, presvučem se na kompjuteru i kupim. Umut Gultepe, jedan od studenta i vlasnika novootvorene firme za isprobavanje preko interneta, objasnio je da virtualna kabina funkcioniše uz pomoć Kinection tehnologije kojom upravljaju LED i LCD, kao i holografski ekrani bez miša, tastature i dodira ekrana. Samo ako više ne izlazite, čemu onda nova odeća? Zaštititi okolinu od izduvnih gasova postaje trend, a mi podržavamo ovaj koncept. I auto kompanije Tesla Motors Inc. iz Detroita je najavila da isporuka prvih Tesla Model S električnih automobila kreće uskoro, 22. juna. U planu kompanije je da do kraja godine proda oko 5000 vozila. Osnovna verzija modela S će koštati nešto manje od $60.000, a sa jednim punjenjem će prelaziti 258 km. Poboljšana verzija, koja će prelaziti 370 km sa jednim punjenjem, koštaće još 10.000, a ona sa dometom od čak 483 km po punjenju će biti skuplja za još $10.000. Kineski umetnik Xinjiang Lu ima ovaj projekat po imenu Gradski DNK, a rezultat ideje su crteži koji predstavljaju neke čudne formacije nastale po uzoru na mape najvećih svetskih gradova. Za sve je koristio Google Earth snimke, a onda ih nekako prilagođavao svojim idejama. Obične sveske su tako dosadne. Pruge, kvadratići ili beo papir nam nikada nisu bili dobra inspiracija. Zato je dizajner i art direktor iz Brisela, Mark Thomaset, osmislio koncept Inspiration Pad. U njegovoj svesci svaka strana vam pruža inspiraciju različitim oblicima linija. Tu su neki nepravilni, ali i neki pravilni oblici. Dovoljno kreativno da napišete roman za Nobelovu nagradu ili osmislite neki genijalan naučni koncept. Evo ideje za zvučnike koji će vam ulepšati sobu i svima poručiti da ste osoba od vrhunskog stila. Napravio ih je Alex Nash, a.k.a. Nash Money, specijalista za buđenje patika, a sve u okviru takmičenja Inspired Ingenuity, koji je organizovao Havana klub. Kao osnova je iskorišćen model Air Force 1. Koncept se zove Sneaker Speakers, a sve radi baš kao što se od zvučnika patika i očekuje. Autor kaže da ni zvuk nije uopšte loš, ali samo ako nisu na vašim nogama. Leto i odmori se približavaju. Ako ste u gužvi zbog spremanja za put, dajemo vam nekoliko brzinskih saveta šta morate da imate na plaži kako ne biste zaboravili nešto prilikom pakovanja. Krema za sunčanje. Kako je sunce nikad jače, veoma je važno da uvek u sebe imate kremu za sunčanje. Odaberite faktor od 30 ili veći. Naočare. Zaštita vaših očiju je sve važnija. Odaberite kvalitetne modele sa UV zaštitom. MP3 player. Ima li ičeg lepšeg od pogleda na pučinu dok slušate svoju omiljenu kompilaciju. Šešir. Uvek imajte pri ruci šešir, maramu, kačket ili nešto što možete da stavite na glavu i zaštitite se od sunca na putu do plaže. Voda. Za vreme leta je stvarno neophodno da pri ruci imate vodu i redovno je pijete. Ne zaboravite da ste već dehidrirali kada osetite žeđ, što može dovesti do toplotnog udara i sunčanice. Knjiga. Odaberite jednu od knjiga sa liste za 2012. i prepustite se uživanciji u ležaljci. A ako ste na nekoj tropskoj pustoj plaži, možda dođe i do neželjenih susreta, na primjer sa zmijom. Slede savjeti kako postupiti ako vas ugrize zmija. Za početak najbolje bi bilo da zmiju i ne dirate. Eksperti kažu da je otrovnice teško prepoznati, pa ako primetite zmiju, samo se sklonite što dalje i ne dirajte je, čak ni štapom. Ako vas ipak ugrize, odmah isperite mesto ugriza vodom i sapunom. Držite ranu niže od nivoa srca i zavojem ili drugim platnom podvežite ranu 10 cm iznad mesta ugriza. Tako ćete usporiti proticanje otrova. Ipak nemojte sasvim da stegnete, pošto ćete tada zaustaviti dotok krvi. Neka zavoj bude toliko stegnut da možete da provučete prst. Što pre dođite do doktora jer svaki ujed morate da tretirate kao veoma opasan. Ako imate spravu za isisavanje otrova, odmah je upotrebite po uputstvu. A šta nikako ne bi trebalo da uradite? Ne secite ranu, ne isisavajte otrov nikada, ne stavljajte led na ranu i nemojte da paničite. Dakle, izbegavajte pusta područja gde možda ima zmija.
Ako se desi bliski susret, ne paničite, ostanite mirni na mestu i ne dirajte zmiju. Ona se boji vas isto koliko i vi nje. Japanski telekomunikacioni operator SoftBank najavio je novi pametni mobilni koji će meriti radioaktivnost. Glavni direktor ove firme Masayoshi Son rekao je da je reč o prvom pametnom telefonu te vrste u svetu. Ovaj mobilni će jednostavnim pritiskom na taster meriti radioaktivnost u vazduhu u milisivertima. Novi pametni telefon naći će se u prodaji krajem jula, navodi SoftBank. Posle prošlogodišnjih potresa i tsunamija koji su izazvali havariju nuklearne elektrane Fukushima u Japanu se pojavio niz jeftinih uređaja za merenje radioaktivnosti zbog strahovanja stanovnika od raširenosti radioaktivnih elemenata u okolini. Kinezi će popularni film Ljudi u crnom 3 gledati u znatno kraćoj verziji, jer je film cenzurisan. Kineska verzija je kraća za 13 minuta od originalne, piše Daily Telegraph. Kineski cenzori izbacili su scene iz filma koje se dešavaju u kineskom kvartu u Njujorku. Smatraju da su te scene zapravo aluzije na internet cenzuru koja još postoji u Kini. Pa normalno, bori se protiv loše slike zbog cenzure cenzurom. Mada i nije važno što je skraćen, bar će ga za promenu gledati. Kultni akcioni filmski serijal o Bournu dobio još jedan nastavak. Samo Matt Damon neće glumiti pošto se posvađao na mrtvo ime sa produkcijskom kućom. Tu je zato Jeremy Renner, koji je takođe eksperimentalni operativac tajnih službi. Film je u bioskopima od 3. avgusta. You think that Jason Bourne was the whole story? There's a lot more going on here. You've had alterations to 2 different chromosomes. It's the most exciting development in the history of the science. Well, I'm not just a science project. I gave them everything. We both did. You okay?